idam kim te kiam Zomi te Zoland voice television pan hong wa kum ke kamin san boy hi tukala ding kam bai to ke sai thei hwai thu ton ton te hi public voice television pan tang ko na hong nei ding hi news khat na NUG kumpi in abesa kum September khani sagi ni in people defensive war D-Day tang ko khit kum khat sungin mi pi gal kap te mahame ephwe te le EO te sungpan mi pi gal kap tul le zanga walin gam le le ya ding nun tak na be lo khin hi chi in tul ni le som ni le ni kum September khani sagi ni in acting president duwa la shila in D-Day kum khat chin thupulak na ne hi bangin nun tak na abe lo te gal hangin ki cham te a EAO PDF te mi pi gal kap te lungphau na aki hel mi pi te le kumpi na sem CDM te a hi zongin ongna blu langpang na sem camp te tunga thupi sakna chapte na kine hi chi in acting president in gen hi kum khat sungin ongna blu na langpangin revolution na sep na a nalian pi ki sem khin bana hong tung ding mai kuma revolution ading thupi le akichian khen tat na nga theina ding khen tat na kine hi chi in NUG in pulak hi to bana NUG Ministry of Defense Department in mi pi gal kap te to ki zop na le na sep khop theina ding vai homin battalion zathum om hi chi u hi township zathum le som thum wala om na sunga zani le som nga wala mi pi gal ka PDF ki phwan khekhina township som ni le li sunga auchou ye tya si yin ye pinya ye chema ye ne luda chin sa na thak tha mu na sep ki sem the hi chi in acting president in gen hi sum ham sat na hangin mi pi gal kap te tunga thao vi thao tang le galvan kiching takin ki pan pi kim zo nai lo hi chi thu thanem na zong pula hi D-Day tang ko khit kum khat sungin ong na bulu gal kap asi tul som ni le za le som nga le aliam tul sagi wal om hi chi in acting president thupula na sunga ki hel hi news ni na abesa August khakhat sungin gal tai dong tuak mi pi teng khat wal ki be lap hi chi in UNOCHA in September khani nga ni in tang ko u hi July kha chang gal tai dong tuak mi pi teng gyat wal oma August khasung teng kwa le tul som sagi le tul li pha hi ongna bulu ma gam vai boy na hang to in le lo nusia dong tuak mi pi teng thum wal to vek pi ki gom 1.3 million wal om ta hi chi u hi atam zo gam song ki zop na ham sat na a ki bu u a hi manin hu na pan pi na ki pwak zo lo hi chi in UNOCHA in tang go na sunga ki hel hi news tumna ongna bulu khit nyama gama khatback a online nangan daga satwe ye company Oridu Myanmar pen American dollar zangale som sagi lego millions to Singapore om 9 communications company tunga zwakin u a Kalta communication company Oridu in September khanigyat swaikai khin hi chi thu ki zahi Oridu Myanmar azang mi som lenga millions oma Oridu company in Saka sa setwe ye nyunja ye mu usi thana tunga abesa July kha sungin thuzak sakna ne nge khinu hi Singapore kumpi se yen le corporate jiche ye ana pai ACRE chapte na a Oridu Myanmar ale 9 communication company in abesa July kha somlanga ni in Singapore gama register ball u a khakhat walbek aphapan company khat a hi news lina state councillor do Aung San Suu Kyi tunga saka sa in a lo Janet Town dan kum tumding to ken na tak anek na tung tonin American nangan chaye wonji Anthony Blinken le EU in mo sak na tu swa u hi nyama gama ukna bulu gal kapte ngong tat na khau payin democracy zia to kitwa kitel na a tel ching makai te bol sia na hangin saka sa in vai puak alak na ding han jam khom ding hi hang chi in wonji Blinken in gen be hi do Aung San Suu Kyi tunga amu som to saka sa I thu ken na hangin
ทงเกียรหุนดิงกุมสมเลสกิฮิคินาตูตุงา election ไว้โตอากิกอมินกุมสมนี่ภาษากุฮี President อูเวนเนนตุงาทุกเคนนาทงเกียรหุนดิงกุมงาภาษากุอาองนาบุลุกาลกับเตอเมริกันกัมเล EU กัมเตอินขากตันนาอบอลเดนอุหางินสากะสะตุงะสุขขางนาตอมเบกอมฮีจีอิน VOA อากิเกลฮี President อูวินเนียนและ State Councilor ดออังซันสุจีตุงะสากะสะอินทุมันโลเกเตลนาโตทูบอลากุมทุมทองกิเขียนนาหางินเอเชียกัมเตอีเกเตลนาเอ็นจิกบอลลุลลักโดยเกาป่วยมีอด้วยอาชากุงเย ANFREL อินเขาตะกินหมอสักนาทู September คานินีอินตังโกอุฮี News nga na zatui za ha somni percent pan som nga percent dong man khangin April kha a kipan zatui le zatui van tuam tanin kol gam sung apuak te in nangen cha tong we chi chamu committee khyang tuing kong permit nga na ding anget na to kisai ki khak tan hi chi in sa ka sa in pulakhi tua hangin ni dang hun lai bangin kong tue yi usi thana tunga direct in kisiaw thei hima ta se le ina zat tom ding zatui le kisam van te man khang ve hi chi in zatui zwang mi khatin gen hi News gukna American Central Bank sunga om nyama gami neisa dollar billion khatpen digital to zat theina ding NUG in han cham lai tak hi chi thu ke za hi to sumte in nyama gama ukna bulu khitzo zat ding phallowin Central Bank in akhak tanu a hi tuin NUG in to sumte digital zia to zat theina ding aki han cham lai tak hi chi in NUG simang keng wonji u tin thon nai in gen hiစီပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ရေးအားအကိဟယ်အမေရိကန်ဘန်ဒါရေးရဌာန in NUGE ငက်နာထူတော့ကိဆိုင် American Central Bank ကကိပွားခင်ဟီချီဦးဟီတူလိုက်တကင် NUGE in bond ဇွာနာလေองนาบุลุกากับมังปาไม่เอาลายออินจวกสกิน Revolution Fund จงอุฮีตุนีโซเลนปันทุตังกงนาฮิสักจินีไม่กาละจิดำตะกินกิมุกินี